Uyu munsi ka tuganire ku baturage b'Abamasayi. Abamasayi ni ubwoko bw'abantu bazwi cyane muri Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane muri Kenya ndetse na Tanzania. Ni abantu b'aborozi gakondo batunzwe cyane no korora inka, ihene, intama. Usibye ko inka zo zifite agaciro kanini mu muco wabo, ni nk'umutungo w'ikimenyetso cy'ubukire. Imwe mu miterere n'umuco wabo, bambara imyambaro itukura yitwa shuka. Bazwi ku gusimbuka hejuru mu mbyino zabo gakondo. Ikindi kandi baba mu nzu zubatswe n'ibyatsi n'ibyondo, zimwe iwacu tuzi nk'ibigonyi. Ikindi kandi ugomba kumenya ku Bamasayi ni uko bagira ururimi rwabo rwihariye. Bavuga ururimi rwitwa Ma. Abenshi banavuga Swahili n'Icyongereza, cyane cyane abo muri Kenya. Wowe wafunguye kino kiganiro, muhaye ikaze kuri uno muyoboro wa YouTube DM Empire. Kanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Imiturire y'Abamasayi iratangaje cyane. Batuye cyane mu duce tw'ibyanya by'inyamaswa nka Masai Mara National Reserve, ahantu hagoye kandi hatinyitse kuhatura. Aka gace ka Masai Mara National Reserve ni agace k'ubutayu bwa Savannah. Ni ahantu hatarinzwe na gato mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kenya, hafi n'umupaka wa Tanzania. Hano hantu ni ahantu hatarinzwe kuko haba inyamaswa. Mu nyamaswa zaho harimo intare, inguge, inzovu ndetse n'imvubu. Bivugwa ko kandi ako karere cyangwa se ako gace karimo ibishanga by'ibyatsi n'imisozi miremire, kandi gakishijwe n'imigezi ya Mara ndetse na Tereg. Ako karere kari hafi aho karimo imidugudu myinshi y'Abamasayi. Ahandi hantu havugwa ko hatuye Abamasayi ni hafi ya Serengeti National Park. Iyi pariki ya Serengeti iri mu majyaruguru ya Tanzania. Izwiho kuba buri mwaka haza inyamaswa nyinshi cyane z'ingunzu ndetse n'imbogo. Ikindi kandi izo nyamaswa ziva mu bibaya byo mu majyepfo, zikimukira mu majyaruguru gushakisha ubwatsi bushya. Ikindi kandi hafi aho hari uruzi rwa Grumeti rwuzuyemo ingona. Ikindi kandi mu majyaruguru y'uburengerazuba haba imisozi ya Robo, aho inzige z'umukara ziba. Umva uko Abamasayi babaho muri aho hantu habiri nakubwiye. Inshuro nyinshi bimuka bashaka ubwatsi n'amazi y'amatungo yabo. Ubuzima bwabo bushingiye mu korora kuruta guhinga. Gusa nubwo bimeze gutyo, bagenda bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Kugabanuka k'ubutaka bwabo kubera iterambere. Ikindi kandi bavuga ko imihindagurikire y'ikirere igira ingaruka ku matungo yabo. Abandi batangiye guhindura imibereho, kujya mu mijyi, mu mashuri ndetse no mu yindi mirimo. Gusa nubwo bimeze gutyo, ntago bibibagiza ko ari ubwoko bw'abantu bafite umuco ukomeye cyane, bushingiye ku bworozi n'imigenzo ya kera, kandi bakomeje kubaho hagati y'umuco gakondo n'isi igezwe. Dore uko kuvukira mu muryango w'Abamasayi bimera. Birumvikana, umwana avukira mu muryango w'aborozi, agakurira mu rugo rwubatswe n'ibyatsi n'ibyondo. Ikindi kandi batangira kumwigisha hakiri kare, harimo kuragira amatungo mato, kubaha abakuru, umuco n'imigenzo. Uwo ni umwana muto ariko utarengeje imyaka 10. Abana bato bamara igihe kinini bari hamwe bakina ariko baniga inshingano z'ubuzima. Hanyuma noneho abana bageze mu bugimbi n'ubwangavu, aho ni ku myaka 10 kugera kuri 15, abahungu batangira kwiga kuragira inka neza no kwirwanaho. Naho abakobwa bakigishwa imirimo yo mu rugo nko guteka no kwita ku muryango. Iki ni igihe cyo gutegurwa kuba abantu bakuru mu muryango. Hanyuma kwinjira mu busore, aha ni hahandi uba ufite imyaka 18 kugera kuri 20 ndetse no kuzamura. Abahungu banyura mu muhango ukomeye wo kwitwa abagabo, warriors. Ibi bishobora kubamo imihango gakondo, kwigishwa ubutwari n'inshingano. Nyuma y'ibi batangira kubaho nk'abasore barinda umuryango n'amatungo. Hanyuma abakobwa nabo
banyura mu mihango ibategura kuba abagore. Bigishwa kwita ku bana, kubaka no kuyobora urugo. Nyuma yaho barashyingirwa bagatangira imiryango yabo. Hanyuma iyo umajije gukura, umajije gusaza, abasaza bafite ijambo rikomeye mu gufata ibyemezo mu Bamasayi. Ikindi kandi bigisha abakiri bato umuco n'amateka. Ubuzima bw'umwana w'umumasayi butangira mu muryango w'aborozi, bukagenda bumwigisha inshingano buhoro buhoro, hanyuma kugeza abaye umuntu mukuru. Ikindi kandi Abamasayi bazwiho gupfumura amatwi kubera impamvu z'umuco n'imyemerere yabo gakondo. Mu muco w'Abamasayi, amatwi manini apfumuwe neza afatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza. Abagabo n'abagore bose barabikora, bakambara imitako mu matwi. Ibyo bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko uri mu bwoko bw'Abamasayi. Ikindi kandi berekana ko bubaha umuco wabo n'inkomoko yabo. Uko amatwi apfumuwe n'imitako bayishyiraho bishobora kugaragaza icyiciro cy'imyaka cyangwa urwego umuntu afite mu muryango. Ikindi kandi gupfumura amatwi ni igice cy'imihango igaragaza ko umuntu yakuze. Gusa kuri ubu si Abamasayi bose b'iki gihe bakibikora cyane nk'uko byahoze. Abenshi, cyane cyane abiga cyangwa ababa mu mijyi yo muri Kenya na Tanzania, batangiye kugabanya iyo migenzo. Gusa nubwo bimeze gutyo, aho umubonye aho ariho hose uhita ubona ko ari Umumasayi. Abamasayi barihariye cyane ku buryo n'Imana bemera itandukanye n'iyo twemera. Bemera Imana imwe bita Engai, niyo Mana yabo nkuru. Bayifata nk'iyaremye isi n'ibiyiriho byose. Ikindi kandi bemera ko ari ibaha ubuzima, imvura ndetse n'amatungo. Iyo batewe n'amapfa cyangwa se ibibazo, niyo basaba ubufasha bwose bakeneye. Gusa kuri ubu hari Abamasayi benshi bemera n'amadini ya Gikristo cyangwa n'andi. Ariko niyo bemeye ayo madini, hari abakomeza kubaho umuco wabo n'imyemerere ya Enkai. Imyemerere yabo ifitanye isano rikomeye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, cyane cyane ku matungo hamwe n'imvura. Ikindi kandi nabo Imana yabo bahereza amaturo. Ahanini bakoresha amatungo nk'inka cyangwa ihene. Ibi bikorwa mu bihe bikomeye, iyo hari amapfa, indwara cyangwa se gusaba umugisha. Amaturo aba agamije gushimisha Imana yabo ndetse no gusaba ubufasha. Iyo amapfa yateye, baterana nk'umuryango bagasenga, ikindi kandi bagasaba, nk'uko natwe tubikora iyo turi gusenga Imana yacu. Iyo imvura iguye bifatwa nk'aho ari impano iturutse ku Mana yabo. Ntabwo umubare w'Abamasayi utuye iyi si uzwi neza, ariko hari imibare igereranywa. Muri Kenya habarirwa hafi 1,200,000 kugera kuri 1,500,000 z'Abamasayi. Muri Tanzania nabo bagera hafi kuri 1,000,000 kugera kuri 1,000,000. Bivuze ko muri rusange ku isi hose bashobora kuba hagati ya 2,000,000 na 3,000,000 z'Abamasayi. Iki kiganiro nahangaha tugisubikiye. Mwakoze kutwumva.